Dua ni ke sangat berbeda. Dua ni ke sangat berseberangan. Orang mun akhlak bagus, amal bagus, lafi naim. Orang mun akhlak cuba, amal cuba, lafi jahim. Antarana berak bi timur pak. Antarana atas bi bebe. Orang bagus tak bakal ketemu bi orang cuba. Orang cuba pun tak bakal seneng apolong bi orang bagus. Kikare jongok kulit sampean tahu sangarane orang. Nero sapa akhlak dia. Nero sapa tata krama dia. Mun seetero ngakan ngacer, ngenom ngacer, kering tua bengal, tak meta-meta ndak selebih tua, tak menghargai ndak selebih tua. Berarti nero teteh orang setandi berakhlakul karimah, yakni berarti tayakutine Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah. Tapi mula orang amal bagus, amal saya, akhlak saya tak pati genteng Ustaz. Orang tak pati genteng, keng cuma akhlak tepat, akhlak bagus. Insyaallah orang ki seneng. Genteng, ratin, kering tua na bengal, reng tua ne laben, apa boleh karo lakin apa? Reng tua ne laben, kering tua na tak perhatian, apa boleh karo kalakin saya perhatian. Oleh karena itu setiti ukuran, setiti patokan. Maaf kalau non sebu, benih toronan tak jamin pak. Toron yang bagus bisa bagus belum tentu. Nabi Nuh, anan saknya makan polan anan tak soleh, tak yak. Kok Gusti Allah? Innahu laisa min ahlik wa innahu amalun ghairu salih. Wahai Nuh, hajar bini keluarga nak kakek, karena saatnya makan anan putra Nabi Nuh, ani kata nurut benta iman dengan Nabi Nuh alaihi